گل دادی به هوس من عاشق دیگر کس. اوه احسن ای دور نظارم کردم بالا را با نعیم جان سیدعلی زنگ زده من خیلی کرونا میتونم بخدا این شرط است. مرا دیگه ساده نبی مرا دیگه ساده نبی مرا دیگه بروی را خار و خس افتاده نبی. اگر رج احمد پیشنهادی اویلادور شوی یعنی ازدواج کند عزیزه راضی میشوید؟ نه یا دوباره خطا کردم. دوستانی عزیز ویدیو که در اینجا گذاشتگیم ачоти که اکای بخا هر روز مردم گرانیسا میبره میاره برادر باورینو که خیلی که شما تماشاگرای ما میدونید که طول 2 ساله که فقط همین اکر رکلام کرده استیم این رقمش همین جدا موندگیم زنگ بزنین اینام مهراب رو گپ بزنین حتما سکیت اخچا داره بچهای نغزن ماشیناش کامفورت ان شاء الله که در راه دور و دراز مونده نمیشه. برادرها تو امروز چندین نفرای بدن که اویاکسای باورینوک نمیافتن. امروز برای شما یک اویاکسای بین‌نهایت باورینوک و نرخ ارزان رو توصیه می‌کنیم که مو تراول این همینجا رقمش موندگی اکای بیگونه است برادر خودی زنگ بزنه یک بار نرخش پرسین ای دیگه اویاکسا که ارزان تر باشه حتما بلیط خریداری کنین و شما روی سفید. سلام тамошобинини азиз, салом подписчикони фаъоли канали Меҳроб Про. Инак боз фурсат фаро расид, бо ҳам дида ба дидор разидем. Дар барнома бо шумо қарор дорам ман Рустам Азимӣ. Барномаи мо унвон дорад рӯбарӯ. Дар рӯбарӯи шумо нишастан яке аз духтарони бисёр ҳам зебои санъат. Бисёре ҳам як овозхони хушсадову хушсимо. Ба фикрам аллакай пай бурде дар бораи кӣ ҳарф мезанем. Азиза Каримова, ҳамоне ки дар роҳи шоу бизнес аллакай ҷою мақоми худро пайдо кардааст ва бо сурудҳои ошиқонааш аллакай дар дидаҳо маво ёфтааст. пеш аз ҳама азиза Бону шуморо ба барномаи рӯбарӯ хушомадед мегӯем. чӣ ҳол доред? хуб ҳастед? росташро гӯед, сабаби чанд муддат хомӯш будану аз саҳнаву аз мухлисон буданатон дар чӣ аст? сабаб дар баъзи оилавӣ яъне ки дар оила мушкилот нафари наздик аз дунё гузаштан бароям орӯҳашон шод буд. аз ҳамин сабаб чанд муддат дур будед? тамошобинони азиз биёед шарти барномаро ба азиза Бону мефаҳмонем ва барномаро шурӯъ мекунем. азиза Бону ин конвертҳое ки шумо мебинед саволҳо, шартҳо ва чанд саволҳои дигар коғазпеч ҳастанд. дар ин лифофаҳое ки шумо мебинед саволҳо бояд посух ёбанд. агар саволе ки аз байни инҳо шуморо нороҳат мекунад ва ба иззати нафси шумо мерасад ҳақ доред ки тариқи зажигалка онро оташ занед. агар саволро хондеду писандатон омад ҳатман посух диҳед. розӣ ҳастед? бале. пас азиза Бону розӣ ҳастанд. тамошобини азиз шурӯъ мекунем барномаро. як лифофаро шумо мегиред, дигарашро ман ва бо ҳамин барномаро оғоз мекунем. марҳамат. баланд мехонем. چی است؟ گلبازم شرط. این شرطی برنامه است و در اینجا نوشته شده است گلبازم کنید. بین من و شما گلبازم شروع میکنیم. اول شده من آغاز نمیکنم که شما بهترش گلبازم رو از مارتیس باید میکنیم. شروع میکنیم. بیاید من میگویم گل بیته به دستم من عاشق تو هستم. گل دادی به هوس من عاشق دیگر کس. اوه احسن. گل در بالای بنانا شیرین کنه دهنه با همین دختره که خوشروچه باز دهنتون نکنه. مرحمت. گل در بالای تایوتا خدا بته حیاتا ما دخترای شهری نمی برداریم نوزاتا. اوه احسن. در دسته که من بو بین گلی صد برگای هر کسی که تیرا فریب میکنه اون نومرده. کسی که فریب کرده هم خمیشه حتما. پس شما گل دادی با امید هرگز نشم ناامید آرزوی یگانه ای من میخواهم بختی سفید. یعنی به من بختی سفید میخواهید؟ بله. از این برمیاد که از این روبایات و از این گلبزما عزیزا Бону مرا به طول نمیخواهند و تماشاگران عزیز بیاید گلباز این یک بزم است. از راستیش نگویید بچه به دختر گل داد عاشق شده است نگویید. این بود یک شرطی برنامه ما گلباز و ما توانستیم تا حد امکان از او داشت برایم. خوب بود؟ کمتر دشوار بود. احسن میگیم. لیفافای دیگر رو من میگیرم و میبینیم که باز چی شرط اومده است.
савол чунин аст. Тасаввур кунед ки дар тӯй ману шуморо ба рақс даъват мекунам. Бояд чӣ хел рақс кунед? аз коргардон хоҳиш мекунем ки як ҳавои мусиқиро баланд гузоранд ва мо марҳамат баланд. сабаби то ба ҳол шавҳар накардани шумо оҳо дар чист? сабаб дар чист? чун духтари зебо ҳастед, қадрас ҳастед, ҳазорон нафар ҳаваси шуморо мехӯранд. чаро шумо ба қавли танҳоят? шавҳар кардагим. шукри худо дута фарзанд дорам. шавҳарам баъде ки санъаткор шудам дар фикри ҳамин шавҳар кардан нестам. ягон одаме ки ба дилим наздик боша, фикри хуб дошта боша, ояндае ки ман мехоҳам бисозам ё ки зид бошанд барои санъати ман, озиражда намехоҳам. ягон одаме ки мисли ман пешрафта бошад, замонавӣ бошад, зидди санъати шумо набошад, зидди санъати ман набошад. иншоаллоҳ ки вақту соати омад мекунем. бой бошад ё камбағал? миёна. яъне ки шумо ба киссаи ӯ нигоҳ намекунед. чӣ гуна бошад? марди самимӣ бошад, хоксор бошад. ва тамошобинони мо ҳама домодҳои навтайёранд ва омода ҳастанд ки ишқи шуморо мақсад ба як сухани хуш ба даст биёранд. ва биёед лифофаи дигарро ман мегирам ва мебинем боз чӣ омадааст. як лаҳзаи фаромӯшнашавандаи ҳаёти худро қисса кунед ки ё ки шуморо бисёр механдонад ё ки шуморо бисёр ба гирья меорад. яке аз онҳоро нақл карда метавонед? бисёртар одамизод зиқ мешавад, гирья мекунад, ёд мекунӣ одамои наздика, махсус оила ҳаст. 6 сол мешавад падари ман гузаштагиам. баъд 1 сол мешавад бибиам гузаштанд. маро ҳаваи кас калон кардан, ба воя расондан одами наздики ман, одаме ки ҳама вақт дастгирӣ мекардан. бисёртар барои ҳамин одамо зиқ мешам. мумкин ҷое ки омадага гирьяам мекунам. ба ёди онҳо? ягон кас ҳамин дарди дили худ ман ҳеҷ вақт нишон наметим, барое ки модари ман ҳозир танҳо ҳастанд. падарам нест, падару модаршон гузаштанд дар 1 соле ки ҳамин коронавирус буд. ҳама ба фикри ман ғамдор буданд, мо ҳам ҳамчунин. ҳамин қадар чизда бисёртар зиқ мешам. баъд ягон зиқи дигар нест, ҳамин санъате ки иншоаллоҳ ки ба наздикӣ бо коркунӣ сар мекунем ба хотири мухлисон. ташаккури зиёд. ҷои гузаштагони шумо ҷаннати барин бошад, қабрашон пурнур бошад ва мо намехостем ростига ба захмҳои то кунун тоза нашудаи шумо боз намак бипошем. биёед лифофаро шумо мегиред ки ман? навбат ба фикрам шумо аст. марҳамат. бале фикр мекунам боз шарт аст ва шумо метавонед. баланд хонам. бале. ба наимҷони саидалӣ занг зада гӯед ки аз номи канали Меҳробро зодрӯз муборак таманниёт кунед. чун имрӯз ҳамагон ба фикрам воқиф ҳастанд, наимҷони саидалӣ яке аз ҳунармандони ҷавони санъат зодрӯз доранд. наимҷонро пеш аз ҳама бо ҷашни зодрӯзашон табрику муборакбод мегӯем ва чун шарти мо омадааст ва азизабону ба наимҷон занг мезананд, худро муаррифӣ намекунанд ва табрик карда дар охир мегӯянд ки ин аз номи канали Меҳробро буд. биёед ҷуръату тавоноии азизабонро месанҷем, ба наимҷон занг мезанем. алло, ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. акай наимҷон созен, хубен? раҳмат, соз. имрӯз шумо зодрӯз доштем, гуфтем бо рӯзи мавлудтон шуморо табрик кунем аз номи барномаи Меҳробро. табрик мекунем аз номи барномаи Меҳробро. ҳаминҷа барнома даъват кардан, фаҳмидем ки шумо зодрӯз дорен, табрик кардем. ки шумо? ин махфия. ман раҳмат
хушхабар шахсоне ки дар Москва қарор доранд мушкилӣ ба ҳуҷҷатҳо доранд имрӯз барои шумо акай суҳбро ба тавсия медиҳем ки барои регистрация кардан 3 моҳа 6 моҳа бародари боварино ка ай дигар нафаро бени ҳад нақш фарқ дорад. Баъд нагуфта намонад ки дар хобгоҳҳо регистрация намекунад, дар квартира регистрацияи 100% бо номеро шумондагии занг бизанед, ҳатман айноми канали мо гап занед, ба ҳамаи мушкилии шумо ёрӣ мерасонад. Бародари беҳтарин аст. Ташаккур мегӯем Наим ҷон, ҳайрон шуданд ки ин кас ки бошад, ин садои зебо ки буд, вале пай бурданд ки мо аз канали Меҳробпуро аз барномаи рӯбарӯ занг задем. Аҳсан мегӯем ва шарти барномаи моро аз уҳдаш баромадед. интихоби дигар лифофа биёед бибинем. имрӯз мебинам саволҳо ҳама қизиқ ҳастанд. нақш бозед. дар нақши духтаре ки мисли мор дили бачаро ёфта пулҳояшро мегирад, онро нишон диҳед. яъне ки бо шайтонӣ шумо хеле кора наметавонам ба худам. ин шарт аст, шумо ҳақ доред ки иҷро кунед. шумо худро дар филм тасаввур кунед. рустамҷон, хеле зиёд шуморо ёд кардам. мехоҳам як бор ба шаҳри Париж сафар кунем. шумо маро мебаред ба онҷо? занакҷон, ту медонӣ ки пулу пайсаи ман агар зиёд бошад, ман туро ба Париж не, ба Амрикову Лондон мебарам. ту ҳамин пулҳои маро дида гуфта истодаӣ? бале. ташаккур мегӯем, аҳсан мегӯем. ва инам як шарт буд ки дар роли зан тавонанд ки шавҳарро розӣ кунанд. ва биёед тамошобинони азиз, лифофаи дигарро шумо мегиред, варақ мезанем ва мебинем. вақте бача дар роҳ гап метиҳад, чӣ мегӯед? азиза, шумо дар роҳ рафта истодаед, ба ногоҳ як бача гап метиҳад, шумо гапи ӯро мефаҳмед. бо чӣ посух мегӯед? суханаш шояд хушрӯ бошад, сухани ширин гӯяд, дилатонро об кунад. чӣ посух мегӯед? ё ки суханаш ба шумо нафорад, нороҳат кунад, он вақт чӣ посух мегӯед? ҳаминро мехоҳам. якмуш ки бисёр дар кӯча нестам. бисёр вақт ё хонадаем ё дар мошин то ҷое ки ҳаст мерем. будан вақтое ки ягон сухани нағз меган, ҳатман раҳмат, ташаккур мегӣ. одамое ки мақсад савод надоранд, маданият надоранд, ягон гапое ки қабеҳ ноҷо бошад, посух наметиҳам. барои худам рафтан мегирам. яъне ҷавоби ахмақ сукут гуфта гузашта меравӣ. ташаккури зиёд. ва биёед конверти дигарро ман варақ мезанам ва мебинем боз дар инҷо чӣ омадааст. бо садои зинда суруди беҳтаринро аз репертуари худ замзама кунед. марҳамат. кадом суртонро дӯст медоред ва моро замзама кунед. ту ки бегона аз мои чаровора биёём, гапи беҳудара бас кан, дигар асло намеоём. макияи содагӣ охир дила барои ту додам, бора дигар наё дигар бе ту шодам. макияи содагӣ охир дила барои ту додам, бора дигар наё дигар бе ту шодам. мара дигар сода наби, мара дигар сода наби, мара дигар барои ра хору хас афтода наби. аҳсан. чаро маро аз дари хонаат меронӣ? магар ман лоиқи ишқат нестам? моли фикр мекунем даима сава. ташаккур, аҳсан. ва саволи дигарро ман мегирам ва мебинем чӣ омадааст. раҷ аҳмадро мешиносед? ки аст? бародари наздик, аз ҳама ровии беҳтарин дар Душанбе, инсони хуб, дӯсти беҳтарини ман. шумо медонед ки раҷ аҳмад оиладор нест? бале медонам. агар раҷ аҳмад пешниҳоди оиладор шавӣ, яъне издивоҷ кунад, азиза розӣ мешавед? якмуш ки ҳеҷ вақт ва саволам пешниҳода барои ман намекунам. чаро? ки мо мисли акаву хоҳар ҳастем, дар як ҷо нон намак мехӯрем, бисёр вақт якҷоя ҳастем. падару модару ман, мақсад оилаи вай ҳама мешиносанд, наздик ҳастем. ташаккур. ва тамошобинони азиз, биёед конверти дигарро шумо гиред ва боз чӣ саволи булаҷаб аст онро мехонам. фақат нагӯед ки оташ мезанам. не, ман наметарсам. ман ҳама саволда ҷавоб метиҳам. марҳамат. азиза хотири пул ба як мӯйсафеди пир
ишқварзӣ кардани шумо асос дорад? نه خود با مویسفیدی پیر اینقدر یوش‌ها جوان‌ها ایستادگی нахуд мӯйсафед ин қадар бачаҳои хушрӯ ҷавон мисли шумо як чашмак занам ҳама давида када мегӯяд. یعنی که شما عشق مویسفیدی پیر رو رد میکنید. бале. تشکر زیاد. باید مردی آرزوهای شما چند ساله باشد؟ 30-35 ساله бошад. ба фикри ман беҳтар аст. хисlatҳои хуб дар аввал ростгӯ бошад, ҳамдигарфаҳмӣ бошад. дар ҳама вақти зиндагӣ бояд дар пасти баландӣ ҳамроҳи ман бошад. ҳамин кифоя аст. یعنی نوز و کرشمه شما رو بردارد، бале. چیزی که شما طلب کنید اجرا کند. бе ин намешавад. این خیلی مردها هستن؟ роз ман кофтистам. تشکر میگیم و دو کانورتی دیگر مونده است. یک تاش رو من میگیرم و دیگرش رو عزیزا بانو. به تماشاگران عزیز میبینیم چی سوال اومده است. عزیزا بانو، مردی که شما رو به دام عشقش میافتاند، عاشق میگرداند و در یک مدت کوتاه از حیات شما میرود. یعنی شما میفهمید که او زن داشته است، کودک داشته است و در همین حالت شما چی پاسخ میگویید؟ دست میکشید پورا یا که باز از پسش رفته زندگیش رو ویران میکنید؟ не ман ҳеҷ вақт зиндагӣ ягон марда вайрон намекунам, барое ки اگر از صدق دل دوست هم دارید؟ бале, барои мардо ҳеҷ вақт дилим намесӯзад. якумш ки ман худам зан ҳастам, аз шавҳарам ки ҷудо шудам, фарзандомам худам танҳо ки ба воя расонистам бо модарам, бо наздиконам. ҳеҷ вақт як зани дигар намехоҳам ки оилааш вайрон шавад. марде ки нахоҳад тез рад кунам, мақсад аз зиндагӣ ман дур шавам. вақти соаташ ки омад пушаймон шуд, бо ҳамроҳи ман мешавад. مرحمت لفافه آخر است و میبینیم چی نوشته شده است. مرحمت. боре шудааст ки барои бача ашк рехта бошед. ҳамин савола барои шумо тем бисёр нағз мешавад. یعنی؟ барое ки бисёр дар ҳамин саҳифаи инстаграм видеоҳои ошиқӣ мемонем, ба касе ошиқӣ сахт ҳастем. یعنی این سوال با من است. саволам аз шумо да тӯҳфа кардестам. یعنی که این سوال باید من پاسخ گویم. бале. ولی همه انسان ها عاشق میشوند، همه انسان ها اشک میریزند، ولی اشک مردم پوشیده است و این رو به زنها نشانه میدهم. من همه قدر میگویم که من سبب بسیار صورت‌های عاشقی گوش کردن، استوریز کردن و زمیتیک‌های عاشقی نوشتنم. در حقیقت من عاشقم، عاشق طبیعت، عاشق زیبایی، عاشق دختران کوچه، عاشق ماشین‌های دکدنگ، عاشق خانه و در زیبا و عاشق پول. باز چی گویم؟ با سوالتون پاسخ بدید. آخرش نگفتین برای یگان کس گریه کرده نکرده؟ نه، من هیچ وقت برای دختر اشک نمیریزم، چون دخترها این کاری دخترها این کاری دخترها احسن میگیم. تشکر زیاد تماشاگران عزیز. این بود برنامه روبرو با اشتراک بسیار خانمی هم زیبا، خوش چقچق، اونه که در دیده های شما باز پس از این برنامه جای می شود. عزیزا بانو کریمова بودن. عزیزا بانو در آخر میخواهم تمنیات شما رو بهر تماشابینی که ما رو نگاه دارد بفهمید. میناداری خودم رو با برنامه روبرو کانال مهراب رو میرسونم. چند وقت بود که در همین برنامه ها اشتراک نمیکردم، بسیار دشوار بود. تشکر زیاد و همه هموطنان خودم رو با 30 سالگی وطنمون استقلالیت تبریک و مبارک باد میگویم. همه وقت خوشبخت باشید مخلصان عزیز. تشکر، احسن میگیم. عزیزا بانو تماشابینان عزیز، برنامه ما با این انجام نمییابد. یعنی قسم دومی برنامه ما عنوان دارد آشکارا. طبق وعده، طبق عنعنه‌های برنامه، عزیزا بانو مدت 15 روز پس باز مهمانی برنامه ما میشوند، در برنامه آشکارا شرکت میکنند و این دفعه من نه بلکه شما تماشاگران عزیز در تگ ویدیو سوالهای خود را پیشنهاد کنید، نویسونید، فرستونید و ما در برنامه آشکارا از عزیزا بانو پاسخ میگیریم. تنسیت و خانه آباد باشید. همیشه با شماییم. دوستان عزیز، یک کانال ده همیشه موندگیم، کانال یک برادر معیوبه که ویدیوهای بنیوای جالب میکنه. چند قبل راه نمیگشتک، چندین ماه شد که با راهگردی یاد گرفته است. بعد از صدمه کردن مرحمت ویدیوش همه جمعمون رو بدارین تماشا کنین. ویدیو بنیوای جالب داره، پادپیسات ساکنین بهترین کار میشه. هزار رحمت.